Saan ka apulos nga nalilaw? Ang sipod ta ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko iti danang. Tanatong palmutlang ta arapaap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Gaputa ay ayatong kaunay. Tuwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Anaraar tinamnama. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan at tampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Salakay! Apay pinastrak yung tatakal nga aso dito'y balay. Damian, sa dino ti ayan ti kung na madakil nga asaw. Awan mo, tinakastrak dito'y balay nga asaw. Ada, guada. Sa dino nga rod, ayan na. Najiman na, nagdakal. Ay salot kamot Damian. Ni mutuwili jay bagbagam nga aso. Amam, asan ko akayat apasyaran na ni Nansay? Apaya pinadanon mo diti balay. Papanawan. Awan mo't dakes na, no pasyaran na ti anak ta. Barumot ni Willie. Ay, jak kaya ti Willie. Salakay. Tata Damian? Ay sos nakadlawon ni Willie. Madaitan, umayon dito ayan ta. Tata, nakapsutsan ti panagkita yaw. Asubutan ti pagkitkita nyo kanya. No kaya tiyo, kuyugan kayo taw, ta agpantyohos kayo. Barang taon ton ti pagkita nyo kanya, no adan ti parayaw. Sanak apilusupan. Agora ka man. Uray na, ta namapan ko alain. Napaniti kusina. Ay sos, mapanan samutan alaan ti bunag ay agawid kan Willie Barok ang mga nutbatin na kati asawak. Sana pa nang piluso po dyan bagak, nana. Kahit ko lang amin ti makatulong. Ta ang mga nakapsutan ti panagkita ni Tata Damian. Isa ako na, mapan agpa-check up. Sa bali mo, tinagawatan na. Sige, mapanak pengor na. Ti ayo pa wilay. Apay pinagawid mo bakay? Gapaw tasan ko akayat amadang ram. Tatang, di kay ka di mabainitar aramidon nyo? Anya ko mati ka bain ka, aber. Nakasaysaya at mo't ni Willie. Ngumapay nga aso ti pagkitkitaan nyo kan kuana no may dito'y balay. Gapaw tajak kayat nga isaw ti pakiasawaam. Asino nga rod ngay ti kayat yu pakiasawaak? Ni Jetraw. Anya? Ipadadak kinimanang Mirna. Ada kayo tinagpili ti para kan kuana. Lakay. Saan anain kalintagan tar aramidam? Iso pabusuyam ni Nancy nga agpili iti kayat na. Sana mabalay. Basta pula siyak tagpili ti asawaan ng itanak ta. Kas makita mag. Nasaya atan ti biyag ni Mirna. Impasawak iti hawayanaw. Ita adan iji haway di anak ta. Wen agpaiso nga dan iji haway. Ngam umaydan to kanon agnaed ditoy Pilipinas. Ayan. Naghimas lakit din nagit president tayo sa bakit. Nangalamit gatang mo ka nagitaw. Nagpawit man na iti kwarta di hawayana nga anak talakay.
Iso nga inggatang ko na kadagitaw. Ay, ina, bakitan ba kay? O di pa kay ranudan ta dyan nakta. Mayat ti panangyasawakin ko na iday, iti Pilipino trabaho iti Hawaii. Saan mo nga bagbaga? Tadipay amo ti husto nga ugali jay manugang ta. Ta idi na kapag kasardan, napandamot na dago si Hawaii. Nasayaan ay manugang ta. Saan tapay nga mo ti ugali na? Ibagam ki din na nasayaat. Ang mala, maamuan tanto Inton o maydan agnaed dito'y Pilipinas. Wala pa kay. Ako na ka. Ni Nansay. Ayan na nga, apay ati mo may sumangaw na mga. Inayabam ko man na, tagsasangot tayo. Saan ka no mabisin? Ang papauyon samat janak mo. Gaputi, panangdugsak ko kiniwili di rabe. Una, nasakit tinakam-nakan ka. No apay kat nga minakas ti trato, mitimang paspasyar kan kwa na. Idinto ta natakneng mo't abaro ni Willie. Bakit? No na dya wili ti pakiasawa ni Nancy. Sigurado nga agdepel to iti asain. Kaya ta para iti anak ta na dyan. May mayat ni Jetraw tabaknang. Wen ngem saan mo't ngay ayatan ni Nancy da dya Jetro. Ni mo't Willie ti pakariknaan na iti ayat. Iso nga ron nga isuro ta. Kaputa si bibiyag tapay lang nga naganak da. Isuro ta ita. Mawata. Una, isuro ta ida. Ngam no pakasik ng ti ayat, ipabusoy tamutten akadakwada iti panagpili. Sana mabaling. Siya tirumbang agpili. Ipakiasawa na gitandak ta. Salot kide. Dayta ti pagsaksakitan tinakem ken kaninanse. Tauray dagitisan mo arubeng apakibyangan, bibiyangam. Iso na sakit tinakem na ken ka. Ano la amin? Bayam ta kasaritak to iton malpasa kamangan. Ibas pa mo makan. Jak kaya ni Willie aparakin ka Nansay. Ni Jetraw ti kaya to pakiasawam. Tamo ka saan kantong agrigat iti sidong na no iso ti pilyaw. Saan ko ngay ayatan ni Jetro tatang? Iso alading itek. Saan ko atong paleng ti pagayatan nyo? Di mo kaya ti pabagbagaan. Di mo kaya ti agbalidakas ka ni Manang Mamirna. Makita mo ti biyag ita jay kamsat mo. Baknangan, hawayanan. Tatang, saan nyo kumamutan nga ramidin kanyak ti kasi tinaramid nyo kini Manang Mirna? Pagsayaatan mo't laeng na amom ti paisuro kanya kanakaw. Saan ko pagsayaatan dagiti bagbagayo tatang? No di kat pakarigatak. Kasano ko mapakarigatam? Idinto ta isursuro kay ti mabalin mo to pagnamayan. Baknang ni Jetraw nga gar-aram kan ka. No iso ti pagyasawaam. Nanamay kan tao. Saan ko nga ron ngay ayatan ni Jetro tatang? Iso adyak pagsayaatan no iso ti pakiasawaak. Agbalin to laeng anagulo ti biyag kun makiasawa iti jak ay ayatan. Natangken na talaga ti ulaw. Saan ka may sursuro? Gapot amok ngay rupir ti kalintagak tatang. Bakay? Rabiin nga napangawan mo't lang ni Nansay. Saan di no talaga tinapananaya? Nuko na namot. Mapanlay dya ilit at dagatangan na. Ijak man amaw, tawan mo tan. Madit ang parparik na kanya ka. Sabali sa mutan tinaturturong day anak mo. Sa dino kumangay, ti atapom anapanan na. Nay, agun unit na silpon mo. Ano mo awag? Nimot nan sila kay. Isunay tiyo mo awag. Hello, Nancy anak. Nanang, pakawan nandak. Apay nga agkid daw kay ti pamakawan anak. Gaputa, nakitaraya kon ka ni Willie. Saan? Pala dyan ang ikaw.
Agyaman kami, Tito Tarayo, Tito Sarme, kapsat. Agyaman kami. Agyaman kami. Agyaman kayo. Bakit?Ag-aawit ta. Nalpas mo't lagarudan nga data dito eh. Masapul nga intamot ito ti pamindisyon ta kadagitan nakta. Saan ko apulo sa bigbigan ni Willie ang manugang? Amom lakay, nakikasarin di anak takin ko na. Iso nga awato mun amanugang. Umay kakidlan, ang-aawitan. Santa na mapan makidaya, di tabalay dawilay. Nagpartida ka iti baka. Oh, ray baka kas kadanuang ti pinartida. Tsak kaya't ti makidaya. Iso nga agawitan. Nanang! Tatang! Nakita datan lakay. Nay, umaydan dito ayan ta. Nanang. Tatang. Agyaman kami, igmay kayo mutlangit ti kasarme. Tatang, sapay la kumata maawat yung mutlaan kas manugang ni Willie. Iti kaano man, saan kunto abigbigan kas manugang ti nakiasawam nansay. Unay kayo umutang tatang. Di mo sinurot ti kayat kaw. Isa la dingitag, nujak mo't maawat ang manugang ti asawam. Tatang. Oray sanda ka bigbigan kas manugang niyo. Respetuan kay lata kas katugangak. Ikararag ko. Asapay ko mata, agbali tumot lang di trato yung kanya. Umbayikan bakit? Agawitan. Aguray ka Saan ka mamut nga ganat? Nanang, umay kayo pa lang ija balay da Willie. Ado tinay sagana at taraon a pagsasangwan tayo. Di ka mapan makidaya bakit? No, di mo kaya kakagura ka ba? Kanya, unay ka mutun tatang. Agawit takit din. Umbayikan. Nini, aguray ka mut Saan nakaguyudan? Nini, ibatan na ka Tarasam! Bakit? Napinta sa damag. Anya tinapinta sa damag akong kunam. Dalin daw kan Mirna. Sumangpit dan dito'y Pilipinas. Agpaisaw lakay. Wayne, kahit kunan ni Dindo amanugang ta, dito'y dan Pilipinas ngaglaid. Maumada ka nun din sa Hawaii. Ay, nagsaya atin ngayon no kastalakay. Mapagyanan da mo laengan jay impatakder da nagdakkel abalay da. Kunan ni Mirna, nga intanto makipagyanan kadakwada, inton sumangpit da. Anya? Nakadakdakkel ni balay da. Kat no intanton makipagyan kadakwada. Kaslatan tula, don kan don nyamutin Aywan ngem kasano nga ruden to'y balay ta. No mapantamot makipagyanan kadamir na. Di ilakotan. Anya? Aguuyong kan samutan. Anyat pambaram ngay amangila ko dito'y balay ta. Awan tumutan tagyan dito. Intan tumutan makipagyan iti anti manugang ta. Un ang Imbaga ni Mirna nga anak ta, makikabalay tantun kadakwada. Iso nga ilakotan to ibalay ta. saan lakay? Nasaysaya at nga ipabalay talangan kadanan si Kenwile. Ta isudan tumayagyan. Anya, ay saan bakit? Kakaya. Ayun ang basit di balay da, takalapaw laeng. Isu nga imbis nga ilako ta ti balay ta, isudan ato may agyan. Kakaya, laging gaita. Saan ko pala ang maawat na manugang ni Wilay? Agburburik lang ti darak kenkwana na makita. Nakasaysaya at mo't ni Willie ang manugang ta. Isu nga awatan mo't na. Uray ka sanaw ti ginasayat na. Jaklat ta bigbigan na manugang. Gaputan na rin rigat sapa ti biyagda. Ti biyagda iti marabutek iti taltalaw. Mapit lang, umayag. Kumusta kayong tatang? Ha? Nansay? Pangay may ka, balasang ka. Sige, sumar ka. Agyaman tatang. Anyak ti bagam. Itaman pa ya, nakaumay ka. Gaputa, nadamag kong ilakla ko yun to'y balay tayo tatang. Gaputi sa sangpo damanang Mirna kanti asawa na. Wine, mapan kaming taon makipagyan kadakwada.
Di da pa'y unay na baya kasi mangputa naggapoy di Hawaii. Siguro nyo na mapan makipagyan tatang. Man, ano kumangay no, sigudon min, ti mapan makipagyan kadakwada. Da kami latang arodon iti asawak tumagyan dito balayo tatang. Dangarod panggatang yaw. Ha? Kwa? Nawan kwartayo panggatang yaw dito balay. Di yun ambisyonan ti umayagyan. Tatang, di kay kadimaasyan kada kami. Kalapaw laeng di pagiyanan mi kini Willie. Aganos ka anak ko. Tanimot nga minwile, ti kinayat mo pakiasawaan. Unay mo ta kinapaidam daytan tatang. Lading ita, ngam saan ko may pabusoy kada kayo, to'y balay. Oh. Nilayadan nyo sige, isirik ko amin nagiti gargarat may. Dito'y balay ti manugang ka o kakapsat. Pati na ita baol kada aparador. Isirik ko amin. Dumping gargaruda. Tatang. Kita kuada ta. Pay manugang ka. Anya dagito yan na warang o medyo iyag dito'y balay. Ay, nagitali kamon mi baraw. Kapunta, nalako kundi balay may. So ngayon, nalami amin na nagiti gargarat mi dito. Diyak kaya ta dito'y balay ti pangikabilan nyo karagita tatang. Sa dino nga raw ti pangipanan may kanagiti alikaman may baraw. Iti bulega ti pagyanan namin na kita. Anya, napatag ka na kami dagito nga alikaman may baraw. Uray ka sa ti kinapatag na kada kayo. Diyak kaya't aditi balay ti pagyanan na kita awara. Mabisin akon bakit puunay ay tay-tay nangan ni Dindo manugang takat di na taman la inayaban na nangan. Uwan nga road. Napanan kami ni Mir na nga anak tayo. Napan kanu nga anak iti kasar. Ay, nagalaskin din ti ugali ti manugang ta. Diyak magustuhan bakit? Isumot ti kinayat mo, di aganos ta. Kaslasaan ako na makaanos. Dandanin may boss ti pasinisyakin ko na. Atang, apeng awan mo tantayin disok akwarta dito na misaan. Ay, saan ko nakita baraw? Uray siyak, saan ko ang nakita ti kung kunam akwarta baraw? Datay lang tanda dito palay. Asino nga rod ko mo tinangala? Salbag ka. Iti dahi taasam. Kasla ata pa man na kami tinangala ti birbiro ka makwarta. Talaga na sa bali ti atapag. Nakailang tika duwami di ti balay tatang. Awan bain mo. Tinarong na umatang tatang. Gaputawan babain mo manugang. Gapoy tinaramid yung kanyak. Pumanaw kayon di ti balay. Nansay! Wilay! Umay kami man, anak ko! Apo! Bakit? Isang mong tagtuk-tuk-tuk iti rinaw na wilay. Mabainak, ano ito'y balay na ti sumangbayan ta. Kapapananta nga rod ngay. Awan mo, ti sa balingan mo kapapananta. No, saan adito'y balay daw wili ka nansay? Ha? Tatang? Nanang? Na kayo? Eh, Willie ba raw? Pag-aasim. Pasangbayin na kami kumakaninanang yaw. Sige, tatang. Nanang, sumara kayo. Hanggang anya ka di tinapasamak. Tapos nga adatampong iyo. Nadiswan ni tatang mo ni Dindo, Barok. Iswa, pinagtalaw na kami muton. Ha? Oh my God, sige, oh my God. Saan ako na nakapagtipul itay? Gapoy ti madilata, trato na kada kami baraw. Madigayam ti ugali, indildil ko idi anak asawa ni Manang yung abirna. Iswa, pang-aasiyo, ta sumangbay kami dito'y balayo, anak ko. Ay, welcome kayo dito balay nanang, tatang. Nakasagana kami amang pasangbay kada kayo. Iso na lang,
Ano sa nyo ito nagbasit abalay may? Ay, ang yaman akbaraw. Sa oray, uyawag initikin na po bribe. Si kamot yandaan iti natarnawa pa nagpuspusa. Si kamot ti pakariknaan may iti ayat kan pamatag. Pakawalin na kiti panaglablabos ko iday, Willie Baraw. Na yan ti babawi ka ng ilako iti balay may. San kami kumabakikabbalay ita iti uyawak iti amanugang may. No jak inlako na iti balay may. Damian, Ay, kunagtupay kat, nga ka manon ditoy, amang buybuya iti dati abalay tayo. bakit? Dakdakkel ngam tuy bagay ti babawik. Anang ilako iti balay ta. Hindi mon panunutan lakay. Tasan mon amay sublipay, dagiti nalpasan apasamak. Tiamok ngamin iday ket kasungwan ta ni dindo amanugang ta. Taiso ti bidbidak launay idi amanugang ta baknang. Unay ta nagalasmet gayam ti ugali na. Un nga road. Ti saan ko akay kayat idi amanugang ket isumot ita tinakasaysaya at kadata. Sa mabainak unay ken kuana bakay tunggal kasangok amangan kita na malagip ko la unay na hindi pananguyaw ko kenkwana pagbabawyak unay dagide kay dararamid ko kenkwana bakay Ala ka di ka agsangit agarod lakay tamay luyo sak. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anay tampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos. Direksyon Triple R. Padaanan dagiti sabali paya pakasaritaan dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama.